God is good. God is good. All the time. Leila tua. Yeah. Vea if I'm a swell worship team, if I lufa toya to lavo fata simile nef yafi. Stasi was yasimile nef yafi. We're so glad you chose we filflia ma italiana VALAAU ya wa fo ile fa moe le nef yafi ma neva yaswe fa autuina. The final call for the VALAAU muli. Yeah, fatalofa toi foi tato ekalesia masanyai talofa Punchbowl Church. Alofa. Yeah. Pe foi ia le sunga fa fenga ia pastor Panapa malflutua male ainga o tato fatasi fo le neisa pati. O ne fiafi la mtanino proclame talofa pastor Panapa. Talofa. Yeah, pe foi ia le guest speaker for the next 4 weeks. Pastor Jordy Sauvao, Malefaletua. Yeah, I tato tutu la me umailunga if you're able to. Yeah, awavi ingo le tu le nei afiafi. Let's all stand if you are able to. Let's all stand. Tu la me umailunga li liu I lo uso na yutalani fa talo fa yelsa pati say happy Sabbath. Happy Sabbath. It's so good to see you tonight. And yeah, fa talo fa yai Toi le mafana fana o le alofa o le tua ile ne fiafi. Amen. Ile le tua. Tell me oma. God is good all the time. O te no from fatali o tala ina ivi ingo le tua le ne fiafi. O te no from fatali yaso uma. We're all waiting for that glorious morning. Amen? Amen. I don't know why Jesus loved me.
Toi titi, tau nu'u le malanga. We're not far off now till the end of this journey that we're in. Whaiunaivi inga o le atua le nea fiafi. Toi titi, tau nu'u le malanga. The final chorus is here. Taitele lava mo le whangaina tu si whonga mātango fia wafi ingo le tole nei afiafi, alala mai lalo. Tai lava.
Ai rei whaanga soloina le tātou Port Kalame mo le awhiwhinei. Ia nei vaenga ia e tau ona nofo sila fia le tātou mawhtanga. O le vaenga mo mua ia a uru whale mai la tō o asisi mai le tātou mawhtanga e whale mai le whaitoa la ia lo iai la ua lunga laulau. Ia mo le kāt lea. A wā ia lo suafa, o lau tuatusi, ia ma le numela o lau telefon, tele lo, ia atonu pe ino na mafuanga. Ia, o leisi vaenga ina ia lau sirfia le tātou mawhtanga. Whale re tā ua ia vātu lava le mamalu malpa i o le tū leo o lii, ia le tū o ngāti tonu, ia o tamaitai. Ina nei te ua iai ni tūlanga tutupu whafosei a o whanga solo le tātou mawhtanga. Ia lo iai whaitutoa lea, ma le whaitutoa lea, ia a wāre saunga le mū, ia ma le malu puipuia, ia o tātou umape a whai, e eini me tutupu langa tātou te le iloa, ma tātou te le mautinoa, ia tūlanga i mea tutupu i le soifuanga ma le o langa nei. Taluai ono le neia fiafi, lea sa tupoina e le kalesia. Ia wafo ia se mawhtanga whapenei, tātou te whalongolongo ai, ma tātou toi wawa ai ai, ia po whea tonu, ia le finangalo le tātou matai le langi. Ia le nei la fiafi, ia a vea ufai masui al sunga i whawhiangainga, ia ma le malu i le e kalesia e panspau nei, ia watu ele ao le whawheiloai, ma le ao le whatalofa, ia i lato ua mawhai, o na lātou taria ina, le tala ulatua le e kalesia, ia wala tatou mawhtanga nei. Taluai o na onisio o tau tele ia tutono ale fiafi, ia ai ua ta tia lava o no o tau manatu alofa foi, ia i le VALAAU atu. I le su mai la tamali i mwhai launga o whalitua matausi, ua tātou mawhukta i le fiafi nei. Ia o le a o la ta tia ia le tulanga i le tu mareanga whaal tātou Samoa. Ai tau iana o whape atu. A mai le suafa o le tātou li o Jesu Christo. Lupei tātou le fiafi nei. Tātou te nono manu wai ma tātou whalongolongo. Ia o le a fo isono finangalo mo tātou i le a fiafi nei le tātou mawhtanga tau amata. Ia pe ona tātou iai. Whawhiro ia fo isunga i whawhiangainga. Pasta panapa pe fo ia whaltua mwhai on tātou mafuta. Ia mo le tātou Port Kalame. Ai, whapitoa le whawhilo inga mo le tātou whaiaonga i le fiafi nei. Ia Pastor Jordy, ia mal whaltua. Ia o ia lea a whiangai ma le whaiaonga ina. O le whionga le atua i le fiafi nei. Pau o lea, tātou talo i le atua ina ia sosoani o tātou tangata. Sosoani le whaiaonga ina ia mō pe ia le whasoa, le ngata i lea ia vaenga fo isa ia so ma tau whai ia wā ia le tātou mawhtanga nei, ia au teiloa, ia o le au whaia setitalo, ia o nā tuina tua le tātou whaiaonga o manunga, ia mo le tātou taimi. Lo mātou matai, ua poto mai lau whanau, la loifo lo malu nei a fiafi. Mātou te whawhtai o no lau tausinga ma lau puipuinga. Mo whai ai o no mātou maua le nei awa noa tāua. Mātou VALAAU ia tō le a fiafi nei o no Port Kalame sa mātou tuwao tupo atu i lau fio. E ala i talonga ma talusanga. Nei ua mātou iai le nei a fiafi tamā mātou VALAAU ia tō oi. Ia e sosoani i o mātou tangata vai vai. Sosoani lau o ona. Le whaia onga o le la a sae ato whaina. A wale fiafi nei, fwa ia te ia le leo le lei, fwa ia te ia mawhauwhaunga, a le ngata i lea, o le malos, ia wā ia le whaasoina, o la upu le nea fiafi, lenga fwero i mātou fwela whalonglongo le nea fiafi, ia iei langa lei o le mātou tamā, o le mātou VALAAU lea, whaftai tele ia te oi mo mea umalawa, o na o Jesu o mātou ole mātou VALAAU tue nei.
Amen. Ya, tuna tule. Lord sungale. Veao. E leile tua. E te me uma. Amen. Pamanbole lava. Turn to the person next to you and tell them they have a beautiful smile. Pamanbole lava. Say to them, thank you for your smile. And thank you for being here this evening. This is our first night of our mission this evening. And as le sungato ina te taito ina wa ia le whamoimoe ma le fufanga tatu e kalesia ia tatu mafuti whaatasi nei awhiawhi mo le whamoimoe tatu misiona. And before we start, I know this is the first time we have Pastor Jordy and also Whaletua with us this evening to start off our mission. And I would like to just ask him some questions, just to just to get him to know him a little bit better, and also Whaletua as well. And so if I could have you both up here, and if you remember the answers of these questions, for prizes motayao. And so these questions I'm going to ask just to familiarize ourselves and get to know them a little bit better. I know that we're going to spend mole masina atua male sunga fafinga ye fa pe fatua. And so we want to just to get them a little bit personal with them. So here's the first question for Pastor Jordy for you tonight. So the question for you is, Pastor, what is Whaletua or Punga's favorite quality about you? Whaletua, it's a quality about you. That's easy, Pastor. It's easy, She loves my jokes. Okay. She loves his jokes. She loves his jokes. Okay, well done. Whaletua, this is a question for you. What is the most romantic thing Pastor Jordy has done for you? Is Pastor Jordy romantic? So what's the most romantic thing he's done for you? Yeah. Take it away. Take it away. What's the most romantic thing he's done for you? When he massaged me after work. Yeah, my massage. Okay, question for you, Pastor. What is Whaletua's favorite color? What is Whaletua's favorite color? Blue. Is it correct? Nope. Cameroon! So it's maroon. That's your favorite color? Okay. Well, man. Okay, here's a question for you, Pastor. What is Whaletua's, is she a morning person? So she's very, very late at night. So does she enjoy the morning or the evening? She enjoys the afternoon. Yeah, on the follow-up question there, why does she enjoy the afternoon, Pauline? Because it's hot that time. Okay, all right, it's hot that time. Okay, here's one more question. This is for you, Whaletua. What does Pastor Jordy love about you? What is one thing that he loves about you?
do all the washing, cleaning. Yeah. So all the washing, washing and cleaning. All right. And here's the last question. This is for Pastor Jordy. Okay. What is something that you miss about Samoa? Basically, mo miss ya mga Samoa. Diba no fui Euskadia. Pola se mo miss tato no pele Samoa. Yeah, so Pastor Jordy say, Mrs. the luau esse luau ia, esse luau marcalo ia. Yeah, okay. For my body, lava ka koi kali sia wa mi sal fe via mo le luau mare. Marcalo. Esse ale vonga taste vonga sabo Okay. Yeah, give them a hand, everyone. Give them a hand. Thank you so much. Yeah, but we love it. Yeah, to a fiafi taila. Te mesta to whawhtai mo pasta panapa. Ana ia le. Me whati te ia pasta nea fiaf. Ja, sai me sei. So welcome in the You turn to the person next to you and say, welcome again. Say, alo lavan ma lili nei vai ngona fiaf. Yeah. Feel follow from Fatalo Fatu Yachoto. Are you hearing me clearly? Okay. Yeah, Yachoto Malava Fayo Natato Fatasi by the Fiafile. See, hello, I'll pay Fayo Ludway Table what my foot and base is Susuenga Fatus Paya. Raise your hand if this is the first time you've ever been invited to a Bible study. Okay, welcome, Fatalo Chidavatale. Let's feed it. Oh, you must sign the honor so. Fatasi mai susuenga fatus pa ia mfalongo le upo letua alo fatai tai dai uso ir mai ia le tua fatai bole ava no ua mai le tua tatu falongo le up amen ia loe ni se tundu ele mo le saulo tonga mi faion tatu fa so mtala no ile afionga le ale tua, but we are so privileged, we are so blessed by the word of God. I le dei ava no mo tatou te whaalongo ai I le sufonga o le atua. Nā whia whailo tu lava ua whautuina ia le tatou susuenga whatuspa ia masalo mo le nei 4 weekends I le autu whapea whao manino mai ia nunga le tatou ie the final call or the last call. I may be able to rephrase that with praise and worship ia le tatou tu, but it's the same thing. The last call po lea o le toe VALAAU ale tua mo le lalolangi I le table nei o tatou iai. Amen. Liu tata ne o te mai fai. Sorry. Wai laki wai sa whalongo le toe VALAAU le. Ale tu te pawa le VALAAU le tua e oti lo. Na. Ya, fai tata ne o tafa. The final call. Te lei loa ia te o tou. Ai pe a fai o e mai tau wina le ma le tutoa le tūlanga pangatia o ie le tatou lalolangi I le so. E fōlinga mai ai o lea ngai atu le tātou lalolangi I ona teimi tau whāiu. If you notice the world today, e fōlinga mai lea o ngai atu I se tūlanga le lei ma ato, toa o lea ngai atu I lona tūlanga. Pangatia ma whai wiu le tala whāso le pito o le lalolangi. Fōlinga mai wa le mautonu le toa tele oa. O tangata ono le tele o mau whawhitauli, ma le tele o whalawalawe wa tutupu I le aso, ma le aso, people are so desperate. People are so hopeless. Wa le tangata po whea tonu aso, and even some of them, they question God. Wa la tau silingia po le mea eisi atua pele ai. A tonu foi o le te lala mai I le afiafile nei. You may be sitting here tonight, and you are also facing a lot of challenges in life. I don't know. Only God knows. Whatever you are facing. Let me tell you the good news. Amen.
Aua nei e misia se mata upe tasi o tato suesu enga whale tus pa ia. O le a au mai e le atua, le toe vala au le nei mo oe malau ainga. God will give us the last call of hope. O le toe vala au o le fe au o le wha moe moe mo tangata umo le langi le teimi le nei mo tato. Tato iai o te wha malo si atu. Bring your family. A mai loa ainga. Bring your friends, bring your kids. Mai au ainga ma tato o tato tia. Wha longo i le toe vala au. Ale, tua lau te talo. Whamia le tua i lau whafonga le tātou ma tāupu i le afiafi le nei. And I just want to begin. O te fia amata i lo ofisiri atu. O e i lo vaale i lunga le tātou i. O e wa vaai le vaale. Si alo apa whai wai vaai sao le vaale. No one. O e masani ona vaai i lunga o hatu tifanga. My heart will go on. Masani tanto vale. Oi le ngor va. O se fai fantastic oi le ngor va. Titanic. Yeah. Let me share something about the ship Titanic. Tau sanga ha fei va se lau sfurmalua 1912. Na mua I tu wina I le va le Titanic I lunga le onga. O ngā sami mana I loa se vāpito sili ona te le I talafasol pito le lalo. Langi, it was the largest ship, the largest vessel in the history of the world. Vāpito sili ona te le, na veo se vā na longo longo wā, na aveo na tale langi, and even statu atunu o Samoa, tala noa Titanic. Whetangisi Titanic, te ofo I whapalangi le ata sole, ai whetangisi ngai lo mātua mtoi ina ile, ina ata ole, they marvel about Titanic. So se fia auto ole Titanic, e lima se fulu lua afe, tolu se lau se fulu tanen mamafa. Specs about Titanic. Tua mamafa va. Ole umi valu se lau valu suma lua fi futu. Tu sa mare lua se lau olos fulu iwa mita pesa au so lai wa te kamuta Tolu ia Angus. There are 3 Angus. Titanic. Each Angus weigh 10 tons. Tolu taula te tele le vaale Titanic. E se fulu tanen mamafa lea. O le taula e fia. Taula tas. Valu se lau valu suma 5 crew members. A fia kapiteni, sailors la tau olo iei. Tangata uma fia man pasese on board e fia. Lua fe lua se lau lua suma valu. Ma se vai longa lo te le na hofu ai lala. People were amazed by Titanic. O se va pito sili ona te le. Sa fai ngoe nisi tangata va neo Titanic. The dream ship. O le vaana moe miti ai. Vaana miti ai tangata. E whati taulea. Titanic atou sisira me te malo le fai ava. Tasi te malo fai ava pai pai nei lunga na. O te malo na. That's Captain Smith. O ia na kapitene lea. Titanic. Fai ngoa Smith lea. Le vale Titanic. E leo the dream ship. A fa mai Smith. Titanic is unsinkable. Mai o vale Titanic e rea. E re ngoto. E tu mau war vale fava. Fava o kapiteni na Leo Smith. Walongo ana tala anga I lungo lea. O le vasa e lesta mai kapiteni le tamalo. A o lana malanga le Titanic. This was the last trip for Smith. O lana malanga muli lea. He had been a captain for more than 40 years. Siria man fast food tausanga. O avea matangata kapiteni I lungo lea. O le sami. A fai mana tala fa son pito. O tangata tu stala na tu siel tala fa tau Titanic. E ei se fam talanga na fai Smith. E fa tau le Titanic. He made a statement about Titanic. And this is what he said. For my Smith, even God himself could not sink Titanic. For my Smith, langa I le tua le lalo langi le tua universa. E le mawhai na ia wha ngotoa lea. Titanic. No wonder le aingo le tua to sirfia le mena tu potpo to sirfia. E le itali tonu le lalo langi ina watu tala ua ngoto lea. The Titanic. The sinking of the Titanic left the world in disbelief. Le itali tolu e tangata ua ngoto lea. Ua ngoto le Titanic. Tari whapa o ningo le tala. To sirfia utou. Lua va whaola na watu e tau whaola tangata le Titanic. Va mua nana. The first lifeboat. It has 65 available seats on it. Olos furu lima na fuana. Na vanoa. To sirfia la wha I ola na sefe I valna. Na le toa luas fumarfitu. Alwatu va fahola lona lua. There were 48 available seats. To se fia la fa ina saor vala. Na os fulu lua tangata na fia o ai runga.
You know why? Why so few? Ai se awa toi titi la tau o whasaoina. To si fian mafuanga. Because none of them believed the Titanic was actually going down. Le ema se o la tau na teletonu e anu wifo Titanic i le fatu o moana sa. They were so convinced by Smith's word, Titanic is unsinkable. Kari kongu mga kaya, ere ngoko Titanic. You know what, friends? Si sila le, whawhanua na watu. Le po malulu o lesos funga na wha on the 14th of April 1912. While Titanic was leaving London to go to New York. O kau sila aku le merang bunga wa maka. They're exactly where Titanic went down. The Titanic na whamai lea. Ele ngoto. The dream ship. The unsinkable. Au ina tonua. Na ngoto ai. You know what? Fasi o tia tanga te tusa male afe. Fase lau. Iwa suma leono. Killed 1,496 souls. Buried in the sea. O se tala whanua noa. O se tala whavauvau. What a sad scene and a sad story. What about the Titanic of our world? Na so tau fina ngala e whatatau i le vaa le tatou lalolangi o lo tatou whalue ai i le so. O le se mea le atupu i lo tatou lalolangi. Do you think like the passengers of Titanic, oh, our world is unsinkable? Huh? So many people today, they think that the world is still good. We just go with the flow, everything is normal. I reise mea tupu tatou lalolangi, tu maua tatou lalolangi, e whavavau. Ma ua mana to istangata per pasa se Titanic, we don't bother. Reise mea tatou te pole, e le ai se unga o le lalolangi, al fasili o te fasili toila uoe, i le afiafi le nei. O le ale umi, o tutoe, mo le tatou lalolangi i le aso. How long will our world last? Mo le fiawa le fiafi neo le tatou talina i fasili awana e mo le tatou vaso. Ava pete malosi e te adwe tafao i mea lalolangi. Malosi me whanongo le upo le tua. O le tatou talina le fasili whapea. O le se whamtalanga tuspa ia e whatatau le ungo le tatou lalo. Langi, tonu engi se o tau lea mai, e lopo pole tātou le mea lea, let me tell you, wa iai lea so wā tofa e lea tua, e umai lalolangi nei. Amen. O lea lea umi o tutoe mo le tātou lalolangi. A lea fo i lona taunu, lea fo i lona taunu unga. Tau te o lea fionga pa ia lea. Lea tua, lea ia se si upu na te tau mai i tātou le taunu unga o le lalolangi le nei. Se e vanga nā lea fionga lea. Lea tua, o pole nei. O lea fai lo mai e lea tua i tātou. Le taunu unga o le tatou lalolangi. E ala i se tupu sa faisana miti. Amen? Na le miti lan Titanic. E ile mena miti e le tupu. Si fasol pone, se valo anga o lo whamawina e le tangata leo tan yelu. Man tua so ya, Dan, talo for Dan. So good to see you, brother. Ia le tua lo tau mau fau so ya tan yelu no. Tau el polo wa sa wili tan yelu. Fai loa ia le tua, se whalinga i se tupu whapau-pau e ngoia nepuka nesa. Se whalinga na matua ia, ngā keke i are tupu, wa whewhei ranga miti sa. O e māsani ana whewhei sana miti na wha. Mā lo whawhai so lai. O e māsani ana whiawhia ana miti. Ai ala ele ai no wana se miti e no se, na miti la mā lo ton miliona e ala elan tolus fusene lan tupele. Al tupu rea. Mana ia o lana miti na whai. Ai hala me ta malo tau. Lan nautu. Isi kako whai tau? Ya, tasi dua, whai tau varas. Whaliu langa vale, whaliu ka makau ngofo nu. Wa ile le leise mo malo makau kia na ngai o anga. Anga mi. Ai hala me ta malo tau. Ku wa ingalo ngimo halea. He totally forget about the dream. Not only he forget about the dream, but he doesn't know what the dream is about. He doesn't know how to interpret the dream. Ele ngata wale lo le miti, wale lo foi fa matala la. Le miti, ya. Ma dia yon mengu. Bai lo matang paranga tus pai. Ke mga ka fai tau ne mato. Fai tau marino, fai tau le hotel tasiru.
Bua fai anga miki wale I lo mangalo. I ke ka malo fucking inga ka malo. He summoned the sorcerers and the witchcrafts to come in, tell the dream and interpret the dream. Mai, o aku fai la wale inga le kere ngala ko kupemo. Is ka whakau lai ko ingi. Is ka fai mange ko is ka fai black magic ko i. Man ka malo le panes. Fai la wale inga. O mai fam kala mai lawa. Fam kala mai lawa mit. Well, to cut the story short, o mai la wale ia. Ngari ku fa vale ai lumo ne ka. Nessa, o mai fai la konfi ki pera mai. Just tell us the dream and we'll try it interpret it for you. O ko fa longo mai o ke lei lola. Hey, o ke lei lola mele, o ke lei lola miki. Lele mga ko ke mai ko ke fa makala mele miki. Fa matala mai malona. Malona winga. O mai fo. Dei lola la wali ia. Ia fa mai lo man fam talanga de kanes. O wa ikalo la ia ka malo. Man kanes mai maur ke mi ko ke ye tono lo malo papel ni waste of time. Lalu mena ve ko death sentence. Fica fas joki ka kaya. But let me tell you something. Saya le tanga to le tua saya to tono. O papel ni ya. Esse tá cheio. Tá tudo modern. Yeah, he's right here. Dan overheard the king. Falando mai tani, wa sole. O le wa makanga la lu le kongor ku puai. Fas joki ngai kambe mai tan sole. Famon mole avakuala. He appealed to the king. Famon mole ne kanesa. Fa tele ngese loa. Lo fai unga. To mai sina mo just give me a chance. Let me pray to the God of the heavens. To mai la no so walu te talo le tuola. Le tuole langi. Na te fai lo mai la. Na te fai lo mai le mit. Daniel, he was honest to the core and honoring to the bone. Tanga te tali tonu ato toile ile atua. Le lau vatu tal sanga atandi. Tu mai seva no sei. Ya, pe ta fatasi mai tato, ye, te fatau mai tasi ro. Saulo mastama o tanielu. Sa taraka me sakop taniko. Wa ufa longo le la fasio tiana I tamba ia lau te lei lola. Lau te lei lola miti. Au mai si tatu tutalo ile tu e fai loa me le tuola. Let me tell you something, friends. Whatever you're facing in life, when you get stuck in life, here is the answer for you. Get down on your knees and pray to the God in heaven. Ai se teme te sanga I me finga talo langa lei. Alo yo turi vai mai te talo ile tua. E tali mai le tua. Ya, mai vam talanga. Mai le tali le tua I tala sanga tani elu mana. And he revealed the dream to Daniel and the meaning of the dream. Saulo matani elu. Soifua lau fionga tupu Nebukadnezar. Fafonga mai oi lau miti le lau. Le lau fam talatua. Ai ele meu te manao ye ro. Se fai tau famu mo. Mai ya tani elu. Nebukadnezar. O lo yai le tuole. O le langi. O le na te fai lo mewa. O lilo ma fai lo mea Nebukadnezar le tupu o mea o mai yaso am. Amen. Ele sau tani elu. Nebukadnezar. Amai sau limas fuwafi. O le lau sau ya. Fa matala tu lau miti Nebukadnezar mutani elu Nebukadnezar o yai se tua oile langi. Let me see your hands if you believe that there's a God in heaven. Oile tal tono ile tua langi. Mai tani elu Nebukadnezar o le tua le langi le la fam tala mai lau miti male wingo lau miti bo la fiafil dei o le miti le ala tatu tala no yai le pole nei. O le afai loma ye le tua wana ye moe le afai loma ye le tua me na tutupu le tala fa sol pito le temi o tanielu me o le tutupu le temi o tato anga yatu le tau ungo le tato la langi amen. You're gonna love this le afai loma le tua le miti le me o le tutupu le temi o tanielu uma le tutupu temi o tanielu me o le tutupu le tato temi ma me o le tutupu ya sole anga yatu le rumanai o le fasidi. What is this dream? Pastor, what is this dream? Lala mit. Ya fam talat no wa matam bonis. Ole mitsi lala fam talat. Mai Nebukadnezar. Ya. Fasawe. Lala upa long ko.
O le asa utala e whatatau laua. I lau miti len whai. While Nebuchadnezzar was sitting there on his throne in curiosity, mo le asa tala tani le whatatau lea. Le miti whafufonga wo e whamtalanga tani. Let us all read the screen. O le tupue. Na e si la fia. Whaitau whatasi tasi rua. Nebuchadnezzar, you want to know what your dream is? Listen very carefully. What is your dream? It's an enormous, dazzling statue. Also, tupua matang ofia and awesome in appearance. But tau tia le tu lai mai le. O tupua Nebuchadnezzar, so ola le wa matang toe. Va vala melo ma fa mele no michean. Ana po, fa wa fa tau, mele va mai atan yelu. O le ulu o le tupua, o le au o le leila, o lona fata mo na lima, o le a rio ia, o lona manava mo na o ngā vai, o le a? Fai tau? Fai tau? Now we know the dream. What's the dream? O le whatangata wa tui lumbo nepuka, nesa, o le whatangata me au o le. E au o le ulu o le kamaro, o le kupua. So I whala ia mao ngā, o ngā lima ma whakawhaka ea. Si riva, a real, yeah? So I vei dala mai ngā. Thighs, bronze, yeah? Apa mea, o ngā vai, on the legs. Iron Man, really good, very good. So ilalo se o tamata mai vaila o le tupua. Now the question is on Vasily. La wingo le tupua. Oh, it's just a statue. What does it mean? La wingo le tupua. What is the dream about? What does it mean? Fafongan map. Listen very carefully. Nebuchadnezzar, I'm gonna tell you. Kupua le ngai makamaka kuyai. Le uru kupua aurana. That is you. Surprise! Nebuchadnezzar, you are the head of gold. Hola. So level me big kakumalo Nebuchadnezzar. Wow, sure, really? Is that me? Fefeke ro makumalo. O Nebuchadnezzar me le aila. Mastala Nebuchadnezzar. Lono winga Nebuchadnezzar fa no mai. Ele ngata o le utupu auro o lo malo papelonia wa fatusa ia le ulua. Le utupu auro. Te mau tauina la wai la fiafile. O le tupua le tatu tala noia. E leo fata tauina inisi vai venga. Amen? It's not about cars. It's not Ford Ranger, Toyota, Mitsubishi. No. It's not about food. It's not about chicken and chips, fish and chips, sausage and chips. No. E leo fata tauina inisi vai venga. This statue is about kingdoms and nations. Amen? O leo fata tau I whainga malo le lalo. O le lalo langi. O leo fata tauina I whainga malo. Tupua nei o lo fa, I loa mai e le atua I le afiafiri nei. Fa ngaso longa mai o whainga malo le lalolangi mai le teimi o tua nai. Se i o mai le teimi le tātou te, tau te iai. Mai lava le teimi o Nebuchadnezzar, se i o mai lava I le teimi le tātou iai. Anga I atu I le aso le, I aso o le uma. Le alau fa metani edu, le o tā amata o tia o e Nebuchadnezzar. O le tā miti amata o tia o e, au oio lea. Oio le hulu tupua, auro. Lo si fiau, history proves. E le ai se si atu o le lalo langi nei, na sili o na tele ai le auro, na ilo le malo Babylonia. Amen? There is no other country in the world compares to Babylon. Sa tele le auro sa mawai le ai ama se si malo. Now let me ask you, where is Babylon today? Fela la wi Babylonia I so. Huh? Somebody? The youth? The elders? Where is Babylon today? Somebody believes it's at Iraq, but it's no longer there. It's underneath Iraq. Well, it's underneath Iraq. From my son, Maua e tangata elihina ma archaeologists found in totonu lea, o le manavo lea, o le panpala, just to singa sa fai el tangata lewa. O Nebuchadnezzar e whatatau I lona malo nganga mimika Nebuchadnezzar fa ko ia lulu tupu au fa mailo from taranga le Nebuchadnezzar. He wrote it down. This is what he wrote down from Nebuchadnezzar. May it last forever.
Mai fam talanga ne kana so a fai o au le au. May I last forever. Tu mau lan fai nga malo Babylonia taula. Ile fava. Tu sai man valo anga la ingole tu. According to prophecy, wale oto yai Babylonia o mai le. So Babylon is nowhere to be found today. E ui lona malosi. E ui le telo le au sa mawai. Tu sai man valo anga. E yai le si malo. Nebuchadnezzar, are you alright? Nebuchadnezzar, just hang on there. There's another nation that is much stronger than you, that is coming after you. They're going to defeat you. Wale kari ang ofia Nebuchadnezzar, le fa wa unga langa miki ya. Ba so sa si ding fa nga ka ngat ku le tu awur ta mi tiri, tani wa to ala wita ya eri tani. Me tani ro le ai, e te tau na I loa Nebuchadnezzar. The reality about the prophecy, ele tu mau o e fava, fa fonga na mau. Ama vai tu o e Nebuchadnezzar. Ona tu mai le o le tasia. Malo, ele tu sama. Ma oe, Nebuchadnezzar malia lo finangalo. Please, sorry. Ele tu mau oe, ele si malo e muli. Muli mai mai famaonia le tala fasolpito according to history in the year 539 AD. Na, fato ila loina ile fai nga malo a Babylonia. Sit. Wa ila malo fato ila loina Babylonia. Come on, church. What was the next nation after Babylon? Do you know? Greeks, okay? Greeks. Middle Persia. Le malo me time Persia. Tu lai me le malo me time Persia la lo tai ingat tengah tai noya. King Cyrus. Tu boy. Kuresa. Wo fit fasa mo Kuresa wo le lo an. Let me tell you, will be amazed by this. You know, it was already prophesied in the Bible. Amen. What does that tell you? God knows the future. He sees the future. Sila fia le tua lumana yo fai ngama malo e sila fia le tua lo tato lumana Maria mengu pulpora o nga pers iak malo persala malako vai ngale. By the way, Belshazzar, he was the grandson of Nebuchadnezzar, and I believe Nebuchadnezzar told Belshazzar that something dangerous is coming. There's a nation coming to defeat you, to invade Babylon. Na fai Nebuchadnezzar ya pilsa e yaira le came on by the mar, and he knew exactly wingu fia de ponga le lova ka jede leader o le o mai ku resa mala au tau the Persians are coming and men mari ku o mai au tau me time Persia ku ku fa for pa ai e le do po e finga haila they couldn't even climb the walls. Fai se makau ke the walls of Babylon massive what did they do? They were so brilliant. The Persians, they're really brilliant. Anybody? Also made the stone or the malo Babylonia. So what did they do to the river Euphrates? What did they do? Cyrus and the Persians, they diverted the river. Wa eli le sia la vai fa ka fe nga yele vai ma ku lo ma ko ngole ala vai le anu ko ngole and they march in. Oh, so akama mai kira ku resa malato la o nga be sa so li mai le o nga le wa li le si ai le lo le wa lu tu la ko si la ku la kana he knew that the Persians were coming. But you know what? It didn't bother him. It didn't bother him. You know why? He had a powerful army and a great wall. E me time Persiana
o na vangai ana fai ngā māloa. Papele se vai o ko le lau whamakaraku. O rea ai leo papele nia. 50 maila le umi. Tō vai na matau tia lea. O le whātang whawhao le. Malos futu le lau tele. Tō se lau nos futu le mawalunga. Tō vai na matau tia. Se lau whai toa, au whai toa ua, mea Iron Gates. Ja, lua se lau 50 watchtowers. Bof, wai ka wa ai me ve peigi sea. Ia ima whai lau wali ia ngala ko roar kemi ngā ko ia. Ia ku resa mana whai ngā māloa. O se ai mālosi na tau tia. Mai la lai ingu. Po vai ko ingu ngai whai. Awa ke ia lau wali ia. Ia wakor kuskusinga rungo le wo. Mene, te kele, uperesa. Mene, wafuatia lo malo, ma wailo wa mama, masangia. God has numbered your kingdom, Belshazzar, and finished it now, tonight. Lea lava po tu sai marvalo. Tafi esiele ngo Babylon from the history of the world from 539 to 331. Ma wa? Fatu wina I lole ma lo me tai mai. Ma Persia pe tai boy. Na manatu foi me tai Persia. Yeah. That they will last forever. Listen to the text from here. Ma le tasi foi lo na tolo ma lo o le apa. E pole foi le lalo langi. O ile le ma lo no mai pingi me tai Persia. Yeah. Oh, elengi le sos kamako. Ma the Greece. O mai vanga le Greece. Tai e tangata e malo mai me tai Persia malako kamakulesa. Ai malo mai eleni malako kamo. O yei tato Alexander I tato. Let me tell you. Yo mai le so. Ke vai when someone coined you that phrase, Alexander the Great, it is a melile, a loinga o ekfamurunga. Why? Kamikira, he was only 25 years old. Let me see if he's 25 years old. Fai ke tolo ngai rusu 5 tau sanga pet. Luas fu 5 tau sanga matu o ala sanga. Nga makoi a asai le fasa war kamikira. At mai, he was brilliant and was really strong. Malo siya kamikira. Ya. Kurai men fai nga malo elengi tau sanga tol se lau tol tas. Ilea, se lau ono sumber valu BC. Ai lei fatu mawina fo ina na ia po. Po lenga. Sau ia le lilo, dem kana sa mai ale ai, papelani ale Sauvao, o mai me tempo sia pingi. Pingi awa, pere sia mai ale ai, ku resa tato e pawa. Sau ala sana mai le ai, mai se pingi o ko e. Eleni. Pingi ya, eleni mai eleni e Sauvao, eleni. The Greece. Okay, the Greece there. Sorry. They fa ko mo foi lana. Nana pulenga. Ei foi le si malo that is more powerful than the Greece. O malo mun mai. Si tato fai tau, tasi lua, o lona wha foi o malo, e malo sia peola. A wai no tili li mea batui momo mea ilea. Wet kalan valoa. E ui ale aulo, e ui aile a Rio, e ui aile a Pamea. E fai na si malo ki ala, o lua mea. E no tili li mea elea, ya. E si tasi don malo lea, wai? Ya, malo Roma. Se malo nei loa le malosi malea. Tautia the Roman Empire. Itai ane tu sai marvaloanga. E lei fatu mawina foi le whainga maloai. A Roma nama natu le langi, the world believed that this nation would be the one that lasts forever. Nama natu le langi o malo le fai. E fai bea. Ana sau lava le teime tu sai marvaloanga. E palasi foi la Roma ia. Palasi ai leanga. Amen? E lo to ia Roma he o mai le so le ai ngole o le atu se la wono valu ida centurion. Now let me ask you this, silly boy. E tu sai la marvalo anga wa o mata to malo. E ye se si malo muri mai to Roma. Okay, tell me. The evolution? No, monkey. Yeah. E ye se si malo muri mai to Roma. Yeah, all right. E aí? Jes.
Ia lo tsar po hai. Wrong. Okay, let me share with you tonight. E whake ia, you will be surprised of what happened to Rome. Maka ukia ia mea tupu ia. Roma, si tatu whaitau mangingo vai kau kokoa. Ia, tasi rua. E vai ina foi na malo. Awana e sira fia tapu vai tamai vai. O ua mea isi mea. A o isi mea. Tamai an tato mau. What does the scripture say? The kingdom shall be divided. Ole malola leo le ua mea. E vai. According to the prophecy. Ole fsiri. Oila le malola e tau na vai ina. Tu sai mar varang. Oila malola e tau na vai ina. The Roman Empire. Le maloi. O Roma now. Let me ask you. Le me ufa tu sa iai ia tam i vai tu pua. Ba le umalola vai ua mea. So olom kam kamai. Vai le me ufa tu sa iai. Let me share with you. Tausanga tose lau in the year 351 anga ia tu le 476 AD. E mem tau tia na tupu. E vai ngā tau malolosia coming from the north. There were vast armies coming from the north to invade Rome. E ai au tau no mai me tua. I mātua sa pingi ai. Pingi Roma. Ma le mele tupu. Ma makua ingo ki pala na malo ai. Wa ingo ki pala na malo Roma. Ai e me tau tia na tupu ai. E palasi foi lalo Roma. Ai whana nau mai isi tama i whainga malo e fia. E fia. E fia au tamta mai vai. Valu. E se valu tamta mai vai. E palasi atu i lalo malo Roma. Ai whana nau mai ia. Ia malo se fulu ua wha. Tu se iai. Tama i vai o tupua. Avisa wa mene via ile tua. Pa fonga lau tau. Wai la malo ia. Malo ai. Whanau mai in malo ai. The Germans. Lau Siamangi, lau Switzerland, lau Falangi, the French, lau Italia, the Italians, o lau Engelani, o lau Portugale, o lau sepa ni ai la malesto tolu ngai nalo, mo fa mai wa extinct. O ai go kolunga, feo ye ma lo ngai leso. Moso temi go in the book of Daniel chapter 7. Fai tau te nirum tapo fitu. O lo valo ia e le tua. Le fa tafuna ino maloye. E told but I'm not going to touch that tonight on the tatua. Temi a malola na se fulu. Le u fa tu se ei vaola. O tupua. Ai la mena tupu valang. Fa fonga mai le lauma. Something interesting happened according to the prophecy. Fa fonga le mau tatu fai tau varas. Tasi rua. Fai tau. Vai tau na e sira fiale o mea wa. Ma le o mea al fai ipu. E fa pia foi o na filongia i la tau ma le whanaua. Ti fi tau mera tat fa pia tania pe tau feololo mai. Ya tasiro. As you saw iron mixed with ceramic clay, they will mingle with the seed of men. But they will not adhere to one another. Just as iron does not mix with la mela wa tupu I malo le se fulu le fa tu sei tama I vai tupu. La mela tupu. What happened to these 10 kingdoms? Tu sei man valong. Their leaders o la tau tai wa mana naone e to reunite Europe. Huh? They want to be reunited. They try to be reunited to become one again. Wa mana to ya pe ona tasia. Ya Roma mana to tasia. O rompa how? Fa fena mana fai melia. La to meto tia na fai. E ala ilea. Si fai poi poa io ainga tupu. Kingi intermarriage. If I fonga meto. La purpose e fai melia. To become one again. To unite Europe. Now listen to this. This mixture of iron and clay also shows that these kingdoms will try to strengthen themselves by forming alliances with each other through intermarriage, but this will not succeed, just as iron and clay do not mix according to the prophecy. Huh? They tried so hard to become united. According to the prophecy, it's a no. In the year 1800, Napoleon Bonaparte. Napoleone Bonaparte. Tama fai ele leader. Tu fata sia ia. Europa.
Whafonga whamtalanga Napoleon. This is his aim. This is what he wants. Maya, there will be one Europe. There will be one currency. There will be one language. There will be one government all over. Wa maya le rida. Te mana te foia. Europa ia tasi rea. Tasi Europa. Tasi lato tupe vau. Vaunga. Tasi latoa. Tasi lato ngan. Tu sai according to history. Na toi titiaman wia fufuanga Napoleon Bonaparte. Toi titiaman wia. He almost made it. Kikiaman wia rakare afa mai. Koe kasi are aminga ko koe Europa. Fa makia le leader. Solo. The army of Prussia. Not Russia, but Prussia. Ai vai o ko me ngan loe le tu ele loe vai ele. Al tangata. So ako e kaula kawa. Ai ko ulu le. Le kiona le malu lu ai ma fe ai. The armies couldn't even walk through. Le ma fainga wa mali lele le. Wa le ma fainga taula. The tower, so they lost the battle. If you have time, go and search the battle in Waterloo. The tower in Waterloo, moso temi ne areta. Te fai tau I ai. Uma tu tau fai ngana Napoleon Bonaparte fail. Tu mai tanga ta leo ai. Case of William. Mai tanga ta leo case of William. Tau lona luo le. The Second World War. Tu mai tanga ta leo. Case mai tu fantasia ai. Europa ai. He failed. Ile manuia foi tamo fai ngale ile ile ngorta tu tamana hot helila tu ma vai kamano hila man na foi hila ia e fa ali foi lona ia fia pawa tu fa sia ia Europa. This is what he said for my ya Hitler. There will be one people, there will be one government, there will be one Hitler, one leader. Now where is Hitler today? Fe o ia hiti lai o mai le so. Salo te po nai visto ina pea. Ya po le ai foi tola. He tried his best. Ele man we foi anta vai. I say boy. Why? Esse famao ni upo le tua. Je mi sa bene vi ele tua. Na lato tamba fai na ia tasi Europa. What does the Bible says? They shall not cleave one to another. Ma o mai lava ile sole ai ngole tua. Ele o tasi lava eu. Europa up until today. Mau te whape atu le afiafi nei la ingo le atua. E wha maoni le afionga a le atua. Amen. Ma me whamtalanga a whaalonga sto ino Nebuchadnezzar wha mai talata ni Nebuchadnezzar te mnau i loa. E moni lava lea. E moni lava le lia. E wha maoni foi lona winga. E le mawhai se potos tangata na suia le por kalame a le atua. Amen. O se fia o kou moe. Ma lo umai ang kako karangoi nge le afiafi nei. Nga kuku mai a lātou taimi. Ma toi pala lasi fo I lava I lātou taimi e tusa ma le fuafuanga a le atua. Amen. Now the question is, who holds the destiny of our world today? O ai o lo ia umia ina le taunu unga le tātou lalalangi. O lo umia e tai o le tātou malo. Tai o lotu. O ia lo umia ina le destiny of our world today. E se tas. Let me tell you the good news, warrior. He's got the whole world in his hands. There is a God out there that he's got the whole world in his hands. O lo ia se atua matau tia I rungai o. O lo iai le lalolangi, ma le taita ingo le lalolangi, I yona a au mamana. Amen? E leo au. E leo oe. It's not you, it's not me, e leo tatou. But there is a God out there. Leo tua leo lo mona mau I Isaiah. Mai a Isaiah. A wa o le atua e le ai lava se tasi o le atua e le ai se matea tusa o lo fai ane e tu la upule o te faia mea uma o te loto iai. Amen. E Jehova mai Yesu e ma vai atu le langi malea lalo langi au upu e le ma vai atu lava ia se mai sau. Amen. O fisili le la fa uma o uma ka ko valwa o uma ta to valwa ta fen ko lo de mai e la Nebuchadnezzar e le ma ala ta vale moni moni o le ale ma ta tu fai tau mai ya ta slua ona po ia tupu e fa tu winga ai le tu o le langi o le malo e le fa matia e fa va o le malo foi e le tu wina tu ia se ta sinu na te tu momoina ma fa matia ia malo malava a o ia e tu mau lava e fa vau e pe ona e silafia
Na tō fia le maa i le maua. Ai le tō fia i lima. Ma na tui momoina le ua mea. Le apa me mea. Le a rio a toa man auro. O mea ia o whailo mai ai le atua silisili le tupu o mea o mai a muli. E moni lava le lia. E wha mahoni foi. Te mei sau amene vi ei le li. O te toi fasili atu woi le afiafi nei. O le ale nei maa. A o le a foi lona winga. Woi, o le maa lea. O le maa lo, o lo tatu watua e whaavavau. Amene? This rock is Christ's eternal kingdom. Amen? Kingdoms rise and fall. Nation rise and falls. But God's kingdom lasts forever. Amen? Tia mai sa amen? Mai lau po le atua le pore nei. E te fio mai Yesu e whaavaina lona malo e whaavau. O lea woe. E le te tau wai o le tātou whaatala le taimi leo o tātou. Taimi leo o tātou iai. A wai leo le mutaanga leo whai ngā mea langi leo o tātou. O leo langa leo o tātou iai. Something better is yet to come. Amen. E se mea sili atu i tu atu. E te fio mai Yesu e au mai alona malo le file mu. Le malo e whaavau. But here's the question for you tonight. Are you ready for the kingdom? O e sa uni mo le malo o le atua. O lo whatete lunga pea lau fo lau mai te le pole oi ai. Te le oana oi le mea a le tā vale le taimi, tā vile le taimi. A whafuse ia mai le fio mai Yesu. La so sira fia. O tā pena oi mo le langi, ma le ola e whavau. Tā mele tātou screen. O wheo iei tātou tonu. Where are we in the prophecy? Where do we stand in the prophecy? Are we still on the head of gold? Huh? Are we still in the thighs of bronze? Where are we in the prophecy? Where are we at? We are now at the divided Europe. O lo tanto iei le teimi o vai ina i whai ngā māloa. A Roma, Europa. O lo tanto iei tamtama i vai o lea. Spua, i nisi whamta langa la ingo le tu. Let me tell you tonight. O lo tanto iei nei i teimi maaso o le iunga. We are living in the last days. Ai whawhitai le atua. O le nā tiar whalinga le ia te oi mau. The last call for us tonight. Ina ia sau nia i tātou oma. Mo le aso e fio mai ai. Lo tātou o lii ma lo tātou wha. Ma lo tātou whaola. Now let me go back to the story of Titanic. So siri whia mea mtau tia. Na tupu. E le Titanic. I know it's a sad story. But I want to share you. 2 hours before Titanic went down. Pea mare lua i tūla, ele ingoto le Titanic. E te mai waa e ingoa o le California. Pawa lene waa na lata tu o le Titanic, about 10 to 15, 10 to 19 miles. Pea mare se fulu iwa, maila le mamao ese mai. But na lato i loa atu. Le mea le anga i le Titanic, and they tried to warn them. Ngai loa to California le anga i le Titanic ila. Ila iceberg, le aisa. Tau fight California. Titanic, iceberg ahead. You need to change your direction. Titanic. O iei le aisa naifea. E te tau ana sui lo wala vaa Titanic. E re kia i Kamaro Smith. Why? Titanic is unsinkable. Le popole e Kamaro. Me kia. Alwa tu pen faso e sa alwa le California. Titanic, iceberg ahead. Ai wang fali Smith. He was disappointed. Mafamailang tala. O e loa le vaale te tala no mai. This is the greatest vessel ever. The greatest Titanic. The unsinkable Titanic. And then he shut down the radio. Ma vai le lua i tūla. There's the Titanic. Oi la fiafilde. E ui o le tala fiafia. E toi a fio mai Yesu. E moni that Jesus is coming back again e fatu wina lona malo. A ole toi vala aule Yesu mo oe mau le fiafilde. You need to change your direction.
E te tau ona sui lo wala va. I le so. E te tau ona sui lo o langa i le so. E i le ngaluenga le suwinga ma le whaafonga. E te tau ona tupu i lo o langa i le so. So Vasilia, o e ngā wa i sui lo wala va. Are you willing to change your direction tonight? Huh? Wai whai to toa le li. Wa leo to iai se temi. Are you ready for his kingdom? Now before I sit down, let me take you back to the kamihikida. So si fia kara whango ngoi le li lo pesana. I le po ale a wingu ma, whai fi fianga ngi, ngai lo le lea pesala lea. Lea luakulos whai ngā me taima, ma pesia. But because of his ignorance, God put judgment on him that night. Vatu ele tuan va masinonga yai. Ya te ia. Now read the screen. Mene te kele uperesa. Ole winga upu ya whamaya. Ua whai tau lia lo maloli. Ma ua whai wina. Ua fuatia o e fua whatau tau. Ua e mamasangia ua leise mea. Uperesa. Ua vai ina lo malo. Ma tui natu ya me time persia. Now the question is, I want you to listen very carefully. I say, wa au mai e whamasinonga le tua. Ya persa. I want you to listen very carefully. Let us all read. Maya. O e foilo na alo persara. E ui lava ina e sila fia ia mea uma. E te le i whamaula lo ina lo whinanga. A ua whamaua lunga oe. I le ali. Let us read in English. But you, son Belshazzar, have not humbled your heart, although you knew all this. Le aingo le tua. Le se me pitusili ona to sali whinanga lo le tua. Le tangata wai ei loa whinanga lo le tua. But willingly in his heart, neglect the call of God. Awa ia fili lona loto. E te ena le vala awale. Fili le aliro persa e ui ia wanga i lor whingalo le tua. But he decided in his heart, e le suia lona lava. He didn't want to change his direction. O le toe vala awale atua whapewhia mai oe i le afia fili. E tau mili tato mamunmuli. O loo a mai ia ia te tato. Tato te tea ese marwhale mata. A toa matu ina nau whale lalala. Aia tato no nofo marwhau tauta. Male amio tolu a toa male amio tua. I le neolanga. O whātari atu i le whātua tuanga e manui ai. O le wha lia leo le pupula o le tua siri. O lo tato whaola. Let us read in English. Teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and the glorious appearing of our great God, Savior. Amen. Ia le tua le fiafi, o le asa utali i le VALAAU a le tua. This is my humble prayer before we go back home tonight, that we may all redirect our lives to Jesus tonight. O lau te talo, sui lo alava, ma whasanga lo o langa ia Yesu, e ta lia o ia, e a vea ma li, ma whaola, i lo o langa i le so. E te rosu tatu manuia ono Yesu. Amen. Hala whai pesa.
Tātou, tulai whatasi tātou toi pese whatasi mai le tali o pese saula ia Yesu. Tātou pese whatasi. Ele tātou talo. Mātou via le atua le nea fiafi. Whawhitai tele mō lau VALAAU, e alai lau upu fola i lea fiafi le nei. Wa e toi fofola mai ai le tala whasolo pito le lalo langi le nei. Se i o mai lava le teimi o lo mātou iai. A ngā ia tu lava i toi teimi o le soifuanga le nei. Wa e toi o mai ai le whiau le lamta inga the final call to warn us, to prepare us for the second coming of Jesus Christ. O lo whamuti vale wale e tūnau noa ina i mātou. O e whina ngalo i o mātou whaalongo i lau si ufufonga. E tāpena i mātou. Mo le whamoe sili e manui ai. I pray for everyone who are here this, tonight. Mātou uso o VALAAU lia, mai solo ainga e kālesia. I pray for that somebody. Te talo mo le tangata le tu o lo e sirafia, o lo whaatala noa pelo no langa, o lo whaatala le pe le teimi o lo mātou iai, le tua whamole mole, musu le nganga o lawa fio, wai whai tu toa lawa fio, le mātou whaatamale le teimi, o na whano leo i mātou. E lungo le nei au fia mai mātou umamanuia oe le tua le tamale, lofa tu noa o lo wala pelo Yesu Keriso, fusia i mātou umai le fia fili nei. Mafutanga e whai pēr malo lava nganga pa ia. Mata tu nei, se i o le whaavavau lava e whapea maila ingo le tua. Amen. Le mafutanga le fiafinei o le asta tala. Ia e momoli le whamaloma le whaftaitele lava le sunga le whawhengainga. Ia e tusai fo i ma le whaasoina. Ia o le awhionga le atua i le afiafinei. Ma e tatonu. Ia o lo ngalue ia e nganga o le tua i o tātou tangata. O nol taimi le wā o tātou iai. Moli mai fo e lana awhionga ati tātou ma a mailan polo inga e tātou. Ia ono le taimile wa o iai ia le tangata le soifuanga ma le olanga le nei. E loa ia o taeao, ia e whamalo fo nei o tātou uso malo i le asisi mai, su mai, matala mai au, fio mai, maliu mai. Ia o tātou mau ai lea fo. E nei mafutanga i le nei e whewhile mai tau atu ili leo lo tato mafuta foi mersunga le whengainga mai Newcastle, ia, malo le malanga manuia, ia umwhai e on tato mafuta whatasi ma tato milotino whatasi ia ili nei fiafi. Tai au, ia, toi whaifo tato por kalame nei mo le aso tai au o le tula le Afreiva tai au, ia le taimina o le tato mafutanga tai au, ia lunga o le laulau pe ona i fui vaanga o mon whailo atu mo le kat, ia mo lo suafa,
lo address ia ma lo telefoni mai Sauvao ia ma mai lo ainga ia wa fo li tatu mafutanga le mo taiao ia pe tatu o atu i le ola ma le manuia ai le i tu ua ia le Motanei ia ua tapena masaunia i le sunga le whawhengainga ia ma le kalesia ia le tifoi po le vai marua le fiafi ai vela le fiafi ia ua fo ia le anga iatu te loa whaingofia ia tatou ia nona e maliua tulawa i fafo piki lau metawai ia ma anga ia turoi a ingalanga o whaifo isi tu lewa le fiafi ia ma maruru ia mai atau nei ia manuia lava fo iatu o tatou aingai i ainga manuia whainga malolonga le ponei e iailanga leo le tue whainga malolonga tatou liai ila sfoa taiao soifua mai manuia